direction obukade ujonge kuyo kodwa kwafika uThixo watshintsha direction. Amen. So ndingulomama ke usindisiweyo ntshatile ndinabantwana ababini. Amen. Nditshate nomuntu ongutata ke. Amen. Hallelujah. Ndicela oseyiready oseyifumene asifundele. Amen. Oseyifumene asifundele. Ingaba yephi version right? Esther chapter 4 verse 14. Yes, verse 14. For if you remain silent at this time, liberation and rescue will rise for the Jews from another place. And you and your father's house will perish, since you did not help when you had the chance. And who knows whether you have attained royalty for such a time as this, and for this very purpose. Baba lizwi lakho eli linamandla liyaphilisa lophula imithi yemisedame. Nkulunkulu namhlanje lisenamandla moya oyingcwele namhlanje mina thetha ngalo Nkulunkulu ndiyancipha mna yanda wena njengoThixo egameni likaYesu. Amen. Apha ke sifunda khona I think isonke kule ndawo ibali siyalazi. Amen. Lika Esther. Amen. Sonke ibali ndiyacinga siyalazi. Obengekho kizoluphosiwe ngoba i-guest speakers zethu zayizolo zisizile nalo kakuhle. Amen. Ndiyambonga uThixo ndiye naphuma ndibusiseke kakhulu izolo. Amen. So apha kweli bali andizongena in details ngoba sonke siyalazi ngenxa yexesha. Kodwa nje lena ncwadi sifunda kuyo the book of Esther, it's about the Jewish community residing in Susa, that is a capital city of Persia, Susa. Amen. Now sibona ke ngoku apha esisizwe sakaJuda esihlala kwisizwe sasePersia. Amen. Now the main characters ke apha kweli bali it's about Esther and his uncle Mordecai. Amen. So kube khona ke nenkosi yasePersia. Kube sekuba khona futhi noHaman, a Persian official. Amen. Kuthiwa ke kwaZulu libamba lenkosi. Amen. So apha sibona uHaman, a kingsman, a planner ukubhukuqa uJuda. Amen. A planner udestroyer isizwe samaJuda. So ngoba lendoda enguHamani waye kingsman, so he uses his authority to influence the king ukuthi bas destroy isizwe sakaJuda. Amen. So njengoba lendoda iplana apha eyona nto inibusisayo bazalwane, uJehova naye seyiplanile waqheba. Hallelujah. uEsther ready ngapha uyaviva. uJehova seyinayo iplani yokusindisa izwe laseJuda kwisandla samaPersia. uHaman uyaplana ngapha and ngokokwakhe uyayibona ukuthi iplani iza kakuhle ukuthi izinto ziyahlangana. Now isizwe sakaJuda siyaqheba ngaso. Kodwa uEsther yena uready ngapha sayilungisiwe nguJehova. Hallelujah. Into endiyithanda ke kule ncwadi bazalwane, xa uyifunda igama likaThixo ulifumana limentionwanga nakayi-1 alikho. Kodwa into endiyithandayo is that each and every activity eyenzekayo kule ncwadi, you can see ubana there is a hand of God. There is God working behind the scene. Noba igama likaThixo nje lingekho kule ncwadi, but uyayiva ubana yonke into eyenzekayo apha kunesandla sikaJehova. Hallelujah. Yonke into
okwenzekayo kwelibali kunesandla kunomnwe kaJehova. Now lento ingohamani ke yaplena yasifaka isicelo samkeleke enkosini. Hallelujah. Ndicela sibuyele umva kancinci about uHamani. uHamani ukhumbule by birth he is an Agagite. Ama-Agagi ke sesasizwe uJehova wathumela uSawule wathi makasibulale asidestroye siphele. Hallelujah. So inkibali siyalazi uSawule nabantu bakhe kuthiwa xa befika kwizwe laka-Agagi bafike bashiya azange babulale konke. So inkibali siyalazi. Now uAgagi ke I mean uHamani uyinsalela nenzalelwane yesizwe saka-Agagi. Now ndiyafuna ukutsho ubana uHamani mhlambi wayivile ngehistory eyenzeka between uJuda ne-Agagites. So andiyafuna ukuthi mhlambi wayenebeef ngoba xa ndifunda apha andiyiboni kubana isuse laphi inzondo yakhe kwisizwe sakaJuda. Hallelujah. Ndiyathemba ukuthi sihamba sonke. Hallelujah. Now ndithi ke yaplena Kingsman sa approve isicelo sayo. Sithi sasi-approve isicelo ngoba ndithe eqaleni icebo likaJehova iplan kaNkulunkulu isoloko ahead. Amen. So athi Isaiah 54 athi there is no weapon formed against you shall be able to prosper. Hallelujah. Izikhali zona zizawulolwa kodwa into esiyaziyo it's guaranteed. Sesiyazi ukuthi impilo sesinqobile. There is no weapon formed against you shall be able to prosper. Amayeleke ngona azokwenziwa. uHamani uyenzile uyacelebrate uyifumene approval lokuthi hamba uyochabalisa isizwe sika-Israyeli. So uyacelebrate ngapha akazi ukuthi thina sihamba nendoda yempi. Mighty Jesus. Sihamba nendoda yempi. Okuthiwa kohlulu akazange in history zange wohlulwa yimpi. nguJehova esihamba naye lo. Hallelujah. Now kuthiwa laphumeleliyeke lale ndoda yase ibekile iplan yayo yonke ukuthi bazohlasela kanjani. Yafika futhi isimemezelo kwisizwe sakaJuda ukuthi ngedate ethile siyaqimba ngani. Hallelujah. Ngedate ethile siyaqimba ngani. I can imagine indlela ababe frustrated ngayo amaJuda abazalwane. I am sure mhlawumbe babengalala ebusuku babe stressa day in stressa day out kuba bengayazi mini ebana kukwenza kantoni ngala yothi ifika le date sekwenzeke intoni. Amen. I can imagine into ezingakulalisiya ebusuku uvuke umqamelela umanzi kodwa wazi ukuthi impilo inqotshile. Hallelujah. Bakhona abantu abangalaliyo ebusuku bavuka umqamelela umanzi kodwa uJehova seyinqobile. Hallelujah. If ufunda kwibali in the book of Genesis kuthiwa when umuntu esidla ensimini uJehova embekela umthetho ukuthi ungatshi apha. Hallelujah. Now wambekela isigwebo esithi bana if you eat you will surely die. Siyamazi mosibana usathana ukhangela nantoni na angasimangalela ngayo ukuthi hallelujah. Uthi usathana wabona an opportunity yobana now that uJehova ubekile umthetho apho ukuthi zeningatshi apha. Lithizwe lenkosi wafika usathana wayomlukuhla uIva. Sonke ibali siyalazi. And ndiyafuna ukuthi bana mhlawumbe usathana sesicelebrate asigqibile ngomuntu. Hallelujah. Kube ngayazi ukuthi uJehova usoloka neplan othi athambalayo unengcinga ezinhle ngathi zokusiphumelelisa. Hallelujah. Hallelujah. Now
the Bible scholars, when Jehovah in the original Hebrew language, what if you eat, you will mewuth. That means you will die, die. That was the original Hebrew language. You will die, die. Now in English version, you will surely die. But in the original language, die, die. Now Satan usho ukuthi saying feel spiritual. Now saying die wesibili. Hallelujah. God has found Jehovah bizinhlanganiso. Mighty Jesus. Hallelujah. Kuthiwa icabinet yonke yahlala phansi. Kwamiswa iprogram yasezulwini. Hallelujah. Ngoba Jehovah xa usathana plana ngapha, now you AK plan say ahead. Hallelujah. Kuthiwa bizi icabinet. Ibengibusisa ke apha xa ibiza le meeting. Akathi sizokwenza njani. Uthi ndizothuma manje. That means the plan is agqiqiwe. Hallelujah. Akathi ndizothuma manje. Iplan ikhona sandinayo. Ndandinayo amaphakadeni xa umuntu mdala ukuthi unyanzeke umuntu ositsha. Kodwa sendinayo iplan yokumjuyisa umuntu. Hallelujah. Usathana uyacelebrate ngapha uJehova iplan yakhe seyihleli ready. Hallelujah. Umuntu uyabuyiswa. Hallelujah. Hallelujah. At Isaiah 59, when the enemy comes like a flood, until the Spirit of God raises the standard. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God raises the standard. Oh, hallelujah. In the fortha njalo fortha kamanzi amaninzi. uNkulunkulu indoda yakhe umavula kuvaliwe indoda efohlayo ayayikhona amaphakatheni izulu lomhlaba lingasekelwa umoya sithelele umoya ulala amasitha. Oh, hallelujah. Siyama nendoda efohlayo. Hallelujah. Athandabeleleyo icebo lakhe aningavinjwe umuntu. uNkulunkulu unencinga ezinhle ngathi. Oh, hallelujah. Athanda phela yintoni engasahlukanisa naye. Oh, hallelujah. Yintoni engasahlukanisa naye. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Siyabona uNkulunkulu indoda yempi. Azalwane. Siyama nendoda yempi. Indoda efohlayo. Hallelujah. Umnikazi wempi uqobo lwakhe. Hallelujah. Now kwipoint yami yesibili bazalwane, angifuna utsala into engibusisayo apha kwelibali. Hallelujah. Now sibona ngapha kuthiwa uEsther wayengumJuda ephila esizweni samaPersia. Hallelujah. BabengabaJuda bephila ezweni lamaPersia. Ukhumbule qala ndithe andikho sure ukuthi intoni eyenza uHamani awacaphukela amaJuda. Now I'm assuming because of the history ekhona between uJuda no-Agag. Mhlambi yasukela apho. Amen. So now into eyacaphukisa eyenza ubana angabathandi wesi esasendiyibona xa ndifundela ibali. Kuthiwa noba bengamaJuda besezweni lasePersia kodwa babengawenza amasiko asePersia. Hallelujah. BebesaPersia bephila impilo yakwaJuda. Siyafana ne? BasePersia
kodwa baphila impilo yakwaJuda. Hallelujah. Kuthiwa bebengakhothami kwizithixo zasePesha. Okwesibili bebengawenza amasiko asePesha. I hope niyandiva bazalwane. Hallelujah. Bahlala ePesha kodwa bawenza amasiko asePesha. Hallelujah. Sengathi mina ndingathi singabahambi kulomhlaba. We are foreigners. We are a chosen generation. We belong to the holy nation. We are not born of this world. Hallelujah. We are kingdom citizens. No masiphile emhlabeni phakathi kwabantu abangakholwayo kodwa ihambo yethu. Hallelujah. Mayimcaphukise uSathane. Hallelujah. Ngoba ababantu nje ngehambo yabo baba yicreate kwisizwe sasePesha. Bengathethanga litho bebethetha kodwa ngendlela bebehamba ngayo. Oh bazalwane ngathi nginganiva. Ngendlela nje ababeziphethe ngayo phakathi kwamaPesha. Ikhona ke abantu ihlango longibusisayo ama-China. Uyabona ama-China asuke eChina, right? But if uhamba eSouth Africa kuzo zonke ezi-province kune-China towns, kune-China malls. Hallelujah. Asinayo mall thina eChina eSouth Africa. Kodwa ama-China no besuke eChina aphila impilo yaseChina. If usiya eChina ufika uya ku-China towns, then ndive xa bebizana ngezashophu zabo babiza ngezitrato zaseChina. Bangama-China bahlala eSouth Africa kodwa baphila impilo yaseChina. No babese-South Africa babayiphila impilo yaseChina. Hallelujah. Bane-restaurant zabo zaseChina abadla kuzo. Ithi besithi thina South Africa nesihamba siyodla kubo bona badle eChina bese-South Africa. Hallelujah. Base-South Africa kodwa baphila bazalwane. Bazenzele ntoni iChina yabo eSouth Africa. Hallelujah. Sengathi uNkulunkulu angavusa igeneration ezothi iphile ezantsi emhlabeni kodwa iphile impilo yasezulwini. Oh hallelujah. Noma sihambe emhlabeni abantu basibona bana olu hlobo. Hallelujah. Babona bana olu hlobo alibhilongi kulo mhlaba. Kunesizwe ababhilonga kuso. We are the chosen generation. Hallelujah. We are the chosen generation. Hallelujah. Hallelujah. Ingathi uNkulunkulu angavusa abantu kule generation yokukholwa kwethu. Avusa abantu abazothi bephile emhlabeni kodwa baphile impilo engcwele. Hallelujah. Yebazalwane nike niyibone into yobana xa sihamba kwezindawo endaweni abantu bafuna ufana nathi thina sifuna ukufana nabo. Bakhona abasebazalwane abayihamba irenzi. Hallelujah. Ikhona beyenzeka beKapalondeleni bahamba irenzi. Endaweni babaye erenzi befuna ubana bayo influence abantu baserenzi. So bona betheni be-influence yirenzi. Hallelujah. Yabazalwane, we are in a serious business. Hallelujah. Usathana kadlali. Wenza sure ubana xa ungena erenzi uphuma ufana nerenzi. Uphuma uphila impilo yaserenzi. Akadlali usathana. Kodwa thina umuntu uyakwazi ungena apha aphume irenzi. Hallelujah. Sikhona sisindisiwe. Sikhona sinamoya ingcwele. Hallelujah. Umuntu ongena irenzi aphume irenzi.
They also want to take nice pictures. They also want to post, but to check in sila. But enkonzweni kodwa abanayo indlela abafuna ukuchinja. Hallelujah. Bazalwane ivangeli yayenzelwe ukuyichinja impilo yomuntu. Hallelujah. Yayenzelwe ivangeli ukubana uba ubuhamba ngendlela ethile kodwa uguquka uhambe ngendlela ethile. Hallelujah. Ivangeli zange yenzelwe into yobana kuthiwa siyacawa hayibo asingawo amacawe sashiya inkonzo zabamakwethu kuba sasifuna ukuphila impilo ehlukileyo. Hallelujah. Into yesikhupaziyoni ukubana sasifuna ukutshintsha. Hallelujah. Kwenzeka kanjani sasikhona phakathi kodwa siqhubeke sifana. Hallelujah. Sisindisiwe thina andisibaninzi. Icawe zethu ziyagcwala abazalwane. Kuhle siyambonga uNkulunkulu ukuthi icawe ziyagcwala imembership yebandla yenyuka. Kodwa ingabe impilo. Oh hallelujah. Hallelujah. Ingaba abantu bengene apha bazababona ubungqina bokuthi nani hamba kanjena. Nani iprostitute kodwa nafike nachinja. Hallelujah. Kudala sasibona abantu bengqina athi bebi devil worship kodwa ngoba sisanawo ama devil worship. Hallelujah. Sifika sikholwa, sihlala sibahle sikholwa, akukho nto etshintshayo. Hallelujah. Hallelujah. Now senhlala phansi. Ipoint yami yokugqibela. Hallelujah. Oh, sengathi uNkulunkulu angasinceda bazalwane. Hallelujah. Ayikho into ebuhlungu ngoba nesibaliselwa kuthiwa kokukhona otatubani. Kodwa otatubani abekho kuthi. Ngithi nithatha ngenye imini nithi abantu bazi-role models zethu. If ubamamela usiva ngabo i-sacrifice ababezenza for uba babe powerful, to become powerful. Ukuze sibancome sithi babesenza i-miracles, the real miracles, not eziza namhlanje ngoba nakubizwa i-8 numbers. Aba bantu babe fast. Hallelujah. Thina siyafuna ukwenza imimangaliso kodwa ayikho into esiyenzayo ukuze sibone imimangaliso kaThixo. Hallelujah. Angeke siyenze imimangaliso uJehova engawenzanga ummangaliso kuthi. Hallelujah. Angeke senze imimangaliso singenzelwanga ummangaliso. Athanda umhlabelele something wonderful happen. Hallelujah. If kuzophela ubungqina boba uNkulunkulu uyayitshintsha intombi iphilela ubuntombi iphilela ubungcwele okokubana uJehova uyamtshintsha umfana athangena athanda amantombazana atshintshe aphile impilo yobungcwele. Hallelujah. So ipoint yami yokugqibela ke now kuthiwa and who knows that you have come to your royal position for such a time as this. Hallelujah. And sifunda esi statement bazalwane kwasaqaleni if uyasifunda kukhona esiXhoseni into ekuthiwa ngumbuzo buciko. So umbuzo buciko ke bayinceda abantu beEnglish ba yintoni ngeEnglish for the teenagers. Thank you. Now umbuzo buciko awufuni impendulo. Hallelujah. But uyaku-orderisha bana wenze. Hallelujah. If ndithi kuwe Sophu sophumelela ndiphuma late emsebenzini ndicela upheke uhlamba abantwana. Usophumelela uyakwazi bana athi andibusy mhlawumbe izinto zesikolo ndizokwazi. But if ndithi kusophumelela Sophu uzosasupheka mos. Siyayibona? Noba uSophu uyafuna ukuthi hayi but i-statement sam siyambophelela bana makapheke. Siyayiva lento siditshoyo. So apha kwasi statement esikaMordecai xa ethetha nomtshana wakhe uEsther noba engamforced ubana you must do this. But in a way, in a polite way, uyamxelela into bana you have no choice but to do it. But umxelela in a polite way. Now
Uthi ke ngoku, and who knows that you have come to your royal position for such a time as this. Ithi incwadi yentshumayeli yonke into inexesha layo. There is time to tear and time to amend. There is time to be silent and time to speak. Hallelujah. Sengathi ningabuza ukuthi ngoku sikweliphi ixesha. Leliphi ixesha sikulo ngoku. What time is this? Hallelujah. Is ixesha labana sithule singenzi into ngoba izwe lethu lonakele. Nobana sizothetha njengo Esther. Sithi we perish, we perish. Sizoya empini. Hallelujah. Ukhumbule kule situation esiyibona apha. Okwaqala xa usiya enkosini ubungayi ungenayo invitation. Hallelujah. So apha sibona uEsther every position abana kufuneka aye enkosini without the authority. Hallelujah. Kanti balibele ukuthi uEsther uhamba nabani? Uhamba nenkosi yamakhosi. Inkosi yazo zonke inkosi. Indoda yamadoda. Indoda engadingi authority yanto. Hallelujah. Now uEsther ngapha kufuneka ngenengeleta ngeauthority but uhamba nenkosi. Hallelujah. Inkosi yakho konke. Hallelujah. Hallelujah. Sasithini? Sisithule ngoba sekunjena. Hallelujah. Ngoba sonke sasiyafana enkonzweni. Sonke siyajola. Sonke siyazenza zezwe. So singathethi ngoba intombi yohlukana nesona iphila ithi geleke. Siyeke. Hallelujah. Uthi who knows? Hallelujah. Ubana ubizela kanye lona elixesha. Hallelujah. Ndiyamthanda kuJehova ngoba akajongi umuntu. Akamkhethi wabalala umuntu. uEsther intombazana ungowesifazane but uNkulunkulu uthemba yena. In the history bekungenzeka ubana impi iyonqotshwa intombazana. Bekusonyulwa abantu abangotata. Ibe ngaba abakhokhelayo noba abasaveayo. Hallelujah. Whenever kufuneka kuyosavewa isizwe esithile bekuba notata ohamba ngaphambili. Kodwa ngenxa yobana uNkulunkulu. Oh hallelujah. Athonye the grace uthi it does not. Oh hallelujah. It breaks of protocol. No bengumuntu wesifazane uEsther. Kodwa uNkulunkulu monyulile. Hallelujah. Sengathi uNkulunkulu angavusa abantu besifazane abazothi if we perish, it's okay. Kodwa sizohlala sithule.
unity of property. Ninje, you are one. Mnandi ngubonga Ndebele. Amen. Not because ngizalwa kaNdebele, ngenxa yoba ngitshatele kwaNdebele. Amen. Mhlawumbe Esther ngaba selfish. Athi babachabalalayo kodwa mina ngoba sandilungelwe. Ndisendaweni right. Babachabalalayo kodwa mina Esther ndizohlala kamnandi ndibukele ndichabalala. Hallelujah. Ngoba vele Esther wayesayifihlile identity yakhe. Mhlawumbe wayengakwazi nje ubana singaqhubeka kanjalo. Kodwa ngenxa yobana uEsther uyazazi ukuthi ungubani. Hallelujah. Kuthi azange wahlala wathula. Wathi if I perish, I perish. Ndiyamthanda isibindi sika Esther bazalwane. Engathi singaba ngabantu besifazane abanesibindi. Singabi nesibindi sokuthatha izinto zokuhlala, kodwa sibe nesibindi sokuma. Sithi khona inkosi yamakhosi. Ukhona wafayo wavuka. Ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli. Owayekhona mandulo. Osesekhona namhlanje. Sengathi uNkulunkulu angasinikeza isibindi sokuthi noma kunjena kodwa ukhona uNkulunkulu. Ukhona ofohlayo. Hallelujah. Ngicela sishukumele isibeni ngenyawo. Kodwa senhlala phansi. Hallelujah. Lento ayinajenda. Kodwa ufuna bani nobani. Athi if I die, I die. Ndizofa ndizama. If I perish, I perish. Kodwa ndizobe ngithethile. Ngathi noma kunjena kodwa ukhona uNkulunkulu osindisayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bazalwane sivile kwihistory futhi otata uBhemu babethama bagalele umchamo kwipetrol imoto ihambe. Leli lethi xesha senza ntoni? Hallelujah. Senze ntoni ngelethi xesha? Ixesha lababuchiza lafika ladlula. Angekhe liphinde libuye noma siyathanda noma singamakota ansoze liphinde libuye. This is our time. This is our moment. We will serve the purpose of God in our generation. Hallelujah. Ngesibindi esithi noma kwenzeka ntoni kodwa we will serve the purpose. Hallelujah. Oh, hallelujah.